Bok svima, ja sam Sara i dobrodošli u online radionicu CPS Punčić. Danas ćete naučiti nešto jako zabavno i jako zanimljivo. Pa počnimo. A sada mi je jako važno da dobro poslušate upute kako bi ova radionica imala smisla. Znači, pozorno slušajte što ću vam reći. Ja ću vam postavljati neka jako lagana pitanja na koja sam sigurna da će neki od vas znati odgovore. Neka će možda biti malo teža, ali sigurna sam da ćete i na to znati odgovoriti. Jako je bitno onda da pozorno slušate i da svi budete tiho. Kad vam ja postavim pitanje, vidjet ćete i na ekranu će vam pisati koliko vremena imate da odgovorite, ali to će pratiti tete. Vi tetama odgovarajte na pitanje, one će vam reći jeste li dobro odgovorili ili ste možda malo krivo shvatili moje pitanje. A nakon toga, znači, dignete ručicu, jedan po jedan, teta vas prozove, vi na pitanje odgovorite i nakon toga brzo budite tiho kako biste čuli moja druga pitanja i što vam dalje imam za reći i što vam dalje teta ima za reći. U redu? Znači, bitno je da budete jako tiho. Postavim vam pitanje, vi na pitanje odgovorite i onda se brzo svi stišate da možemo nastaviti s radionicom. U redu? Za početak sigurna sam da neki od vas već znaju, a neki možda i ne znaju, pa ćemo za sve još jednom ponoviti što ja to nosim na sebi. Ovo što ja nosim na sebi zove se kuta. I kutu ste mogli vidjeti ako ste išli recimo kod doktora ili kod zubara ili možda kod veterinara, a nekad kutu nose čak i tete u vrtiću. Dobro, i sad ja imam tu kutu na sebi. A zašto se kuta nosi? Pa kutu nosimo kako bismo zaštitili odjeću koja se nalazi ispod kute, onu odjeću koju mi zapravo nosimo. I zašto se onda ta odjeća treba zaštititi? Pa vrlo jednostavno, kako se ne bi zaprljala. Ja sam studentica farmacije i onda radim jako puno eksperimenata u laboratoriju, pa se može dogoditi da se moja odjeća zaprlja ili čak da se uništi, da nastanu male rupice u odjeći. A kako se to ne bi dogodilo, onda nosim zaštitnu kutu koja čuva moju odjeću. A zna li mi itko reći što je to farmacija? Pa primjerice, sigurna sam da su neki od vas nekad bili bolesni. I onda kad si bolestan, recimo curi ti nos, ideš kod doktora. I onda dođete kod doktora ili kod tete doktorice i oni vam kažu ti si bolestan ili bolesna i moraš piti sirup ili možda tablete nama starijima. Hoće nam doktor prodati, odnosno dati te tablete i sirup? Pa i ne baš. Doktor će nam napisati na jedan papir koji to lijek mi moramo kupiti. Taj papir se zove onda recept i onda idemo lijek kupiti u ljekarnu. A u ljekarni vam rade farmaceuti. I onda kad vi njima date taj papir, taj recept, oni će lijek ili tada napraviti ili će vam prodati već neki gotovi sirup. Eto, ja sad onda učim, odnosno studiram kako bi jednu dana mogla vama i ostalima praviti lijekove i raditi u ljekarni. I zamislimo sad, mi smo bolesni, taj smo lijek kupili i došli smo doma. Jel mi smijemo sami uzimati lijekove i piti sirup? Pa baš i ne. Sirup stoji u ormaru i onda kada bismo ga sami pokušali uzeti, može nam past, može se razbiti, a to je jako loše jer sirupa u bočici ima toliko da je nama dovoljno da mi ozdravimo i ne smijemo mi taj sirup onda prosipati. A isto tako, mi uopće ne znamo koliko sirupa trebamo popiti. Možda 2 žličice, možda 1, možda pola žličice. I zato nam sirup i ostale lijekove uvijek moraju davati naši doma, naši stariji koji znaju kako se koriste lijekovi i kojima su farmaceuti u ljekarni objasnili kako se lijek koristi. A sigurna sam da vas zanima zašto mi sad ovaj video gledamo. Pa ovaj video gledate jer je radionica CPS Punčić namijenjena djeci kako bismo vas naučili zašto se ruke peru i kako se uopće one peru. Znači, već sam vam rekla, ja imam kutu kako bi zaštitila svoju odjeću.
Da sam došla kod vas u vrtić u grupu, morala bi čak nositi i navlake za cipele, kako ne bih unijela prljavštinu izvana vama u vrtić, u vašu grupu. A šta je to uopće ta prljavština? Pa ta prljavština su vam zapravo sve ovo što se nalazi oko nas. To može biti i prašina, i možda neki stari ostaci hrane, pa ako je neko nešto prosuo, možda ako ste pošarali nešto sa flomasterima ili bojicama, sve je to prljavština, blato i slično. I onda naravno kad mi to sve diramo, ta prljavština završi i na našim rukama, a tako onda kad hodamo po cesti sva ta prljavština dolazi na naše cipele, pa kako ne bi unijela svu tu prljavštinu vama u vrtić, onda bi se morala zaštititi. Osim toga, kada mi tu prljavštinu dodirnemo našim rukama, ruke moramo prati jer se osim prljavštine na njime nalaze različite bakterije i virusi. Ali bakterije i virusi su tako mali da mi njih uopće ne vidimo našim očima. I onda oni su zapravo ti koji su zaslužni za to da se mi razbolimo. Pa zato moramo prati ruke kako se ne bismo razbolili. Jer kako se mi zapravo razbolimo? Bakterije i virusi se nalaze na našim rukama. I onda ih s naših ruku ili od bilo kud zapravo možemo u naš organizam, odnosno u naše tijelo, unijeti disanjem, odnosno kroz nos ili kroz usta, možda hranom ili kad udahnemo kroz usta, čak i kroz oči. Ako trljate oči, znate da vas nekad znaju peći ako vam uđe neka prljavština. Tako isto mogu ući onda i bakterije i virusi u naše oči. Zato moramo dobro prati rukice. Jesu li sve bakterije loše? Nisu sve bakterije baš zločeste, neće sve bakterije nama uzrokovati bolesti, nisu one sve loše. Postoje dobre bakterije koje nama stvarno pomažu i bez kojih mi uopće ne možemo funkcionirati, ne možemo živjeti bez njih. Ali one se nalaze već u nama, zapravo se nalaze po našem cijelom tijelu i u našem cijelom tijelu. Primjerice, možda ste i čuli, neke nam bakterije jako pomažu s probavom i onda se nekad čak dogodi suprotno, da neki ljudi nemaju dovoljno bakterija pa moraju ići kod doktora da bi im napisao na receptu lijek koji će im pomoći da dobiju nove bakterije u tijelu. Sve ostale bakterije koje se nalaze oko nas nama ne trebaju. Znači, samo doktor zna ako nam nedostaju neke bakterije u tijelu, a ove ostale mi slobodno možemo prati s naših ruku. Sve bakterije nisu loše, ali svi virusi jesu loši i svi virusi će nas zaraziti. U redu? I zato je potrebno opet prati ruke stalno. A jedan virus je sad jako popularan i sigurna sam da vi znate kako se on zove, a taj virus se zove... Tako je, koronavirus. A zbog njega moramo čak i nositi maske kako bismo se zaštitili. Zašto maske? Jer sam rekla, znači bakterije i virusi ulaze i izlaze kroz usta i nos. Zato maskom pokrivamo usta i nos kako ne bismo ni udisali ni drugima ako smo mi zaraženi prenosili te naše bakterije i viruse. Moramo i dezinficirati ruke, a to znači ubiti sve bakterije i viruse koje se nalaze na našim rukama. Moramo nekad nositi rukavice tako da nam ne dodiruju kožu bakterije i slično. Koronavirus se sada nalazi posvuda i on zaražava ljude. I šta se onda dogodi? Na neke virusi i bakterije djeluju na jedan način, a na druge pak na drugi način. Znači, svi bolesti doživljavamo drugačije, na sve bakterije i virusi djeluju drugačije. Imamo drugačije simptome. Simptomi su vam znakovi bolesti. Primjerice, kada ste prehlađeni, znak bolesti, odnosno simptom prehlade, bio bi kašljanje ili kihanje. I zbog toga, kako imamo različite simptome, na neke
virus može djelovati tako da ima slabe simptome, a na neke tako da ima teške simptome. I zato je bitno da štitimo sve oko sebe, jer nikada ne znamo kako će na druge djelovati virus kojega mi možda nosimo u sebi. Zašto vam ovo zapravo i govorim? Jednom, kada smo mi zaraženi, osim što se možemo zaraziti tako da kroz nos i usta unosimo virus, mi druge zaražavamo tako što disanjem i pričanjem virusi izlaze iz naših usta, ti s kojima smo mi zaraženi, i iz našega nosa. I tako onda mi isto možemo zaraziti ostale. Pa je bitno da ne zaražavamo ostale i da ih štitimo. Jer možda ako mi samo kašljemo, to ne znači da će i drugi samo kašljati. Možda drugima stvarno bude teško. I možda završe čak i u bolnici. A to naravno mi ne želimo. Zbog toga moramo onda nositi starije naravno maske, dezinficirati ruke, ubijati sve te bakterije i viruse. Osim virusa koji je trenutno jako poznat, različiti virusi su vam zapravo zaslužni i za prehlade, za gripe, bakterije su vam zaslužne za upalu uha, za upalu pluća ili grla, za različite bolesti. I zato je bitno da se dobro štitite i da dobro perete te ručice i pazite na sebe. Za početak, s čime mi to peremo ruke? Pa ruke peremo s vodom, ali jako bitno i sa sapunom. Zašto? Pa sigurna sam da ste shvatili da nekad ni s vodom ne možete oprati sve ono što se nalazi na vašim rukama. Ako ste se recimo pošarali dok ste nešto bojali, to ne možete oprati samo s vodom. Bakterije i virusi su tako sitni da ih samo vodom ne možemo oprati, jer voda samo klizi niz našu ruku i ne može ih skupiti dok klizi s naših ruku. I zato moramo koristiti vodu i sapun, ali i ruke moramo trljati. U redu? Kako bismo sve njih maknuli s ruku. A točno ću vam i pokazati koje korake moramo koristiti kako bismo bili sigurni da smo ruke dobro oprali. A ruke, koliko se one dugo peru? Pa peru se otprilike 20 do 30 sekundi. To vam je kao da 2 puta otpjevate pjesmicu Sretan rođendan ti. Uostalom, ostavit ću vam i jedan video koji će trajati točno onoliko koliko se ruke peru i u njemu ću vam pokazivati kako se te ruke peru, na koji pravilan način. A onda dok perete ruke u vrtiću možete taj video puštati da budete sigurni da ste dovoljno dugo ruke prali. Sada kada smo rekli kako se ruke peru, kada smo rekli koliko se peru i s čime se peru, red je da kažemo i nakon čega, odnosno kad mi to uopće ruke peremo. Ja ću vam pokazati sličice, a vi prvo recite što na sličici vidite, a onda ćemo nastaviti. I onda ćemo tako proći kroz sve situacije u kojima mi peremo ruke. Za početak, što to vidimo na sličici? Pa vidimo jedan parkić ili igralište. Sigurna sam da vi u vrtiću isto nekad idete malo van u vaše igralište pa se tamo igrate. I onda kad smo vani i budemo u tom igralištu, igramo se, kad se vratimo unutra obavezno moramo šta? Oprati ruke. Zašto? Pa zato što smo u igralištu svašta dirali i to je sve prljavo, izmazano i onda svu tu prljavštinu i sve te bakterije i viruse moramo skinuti s naših ruku. U redu? Zatim dalje. Što je na sličici? Na sličici vam je ili vlak, ili tramvaj, autobus, možda čak i auto, kojim god javnim prijevoznim sredstvom da se vozite, morate kad se vratite kući obavezno oprati ruke. Zašto? Pa zato što javni prijevoz koristi jako puno ljudi i onda opet ne znamo ko zna ko je sve to dirao prije nas i koliko je to prljavo. Moramo obavezno onda prati te ruke i micati te bakterije. I onda kad dođete doma, sigurna sam da neki od vas doma imaju psića ili mačkicu ili možda još nekog kućnog ljubimca. I onda kad se s njima igrate, kad ih mazite, šta obavezno morate napraviti? Morate oprati ruke. Zašto? Pa zato što je njihova dlaka malo prljava i ne želimo da nam ta dlaka dolazi u usta, u naše oči i slično i onda moramo uvijek oprati ruke. Onda šta je iduće na sličici? WC. Nakon WC-a uvijek moramo prati ruke, jel tako? To sam sigurna da znate već. Ajmo dalje. Što je na sličici? Hamburger. Sigurna sam da ste nekad jeli hamburger ili neki sendvič ili možda čak nešto zdravo, recimo jabuku. I onda jabuku jedemo sa našim rukama. I sad, kada jedemo jabuku, moramo li oprati ruke prije nego što ju jedemo? Ili hamburger? Pa naravno da moramo, jer
kada diramo našu hranu, ta hrana ulazi u naša usta, znači moramo oprati ruke kako ne bismo prenijeli bakterije s naših ruku u naša usta. I onda naravno ako se još zaprljamo dok jedemo, moramo i poslije hamburgera ili jabuke oprati ponovno ruke. A što je sad na sličici? Nož i vilica. Recimo doma meso možda jedete nožem i vilicom. Jel moram onda prati ruke ako ne diram hranu s rukama, nego ću dirati samo nož i vilicu? Pa naravno da, jer bakterije mogu doći na naše ruke, na vilicu i onda ponovno na našu hranu. I zato je jako bitno da i prije i poslije jela peremo ruke. Sad vi meni recite šta ovaj smajlić radi. Možda plače, možda je tužan, ali meni se čini kao da mu zapravo malo curi nos. I šta smo onda rekli? Kad nam curi nos idemo kod doktora, znači bolesni smo. I recimo ako kišemo ili kašljemo, uvijek moramo šta? Staviti ruku na usta, jel tako? Ili još bolje u lakat. Kako ne bismo širili te bakterije koje izlaze iz našega tijela posvuda okolo. I onda kada kihnemo u ruku primjerice ili kašljemo u ruku, šta se dogodi? Pa sad smo sve te bakterije prenijeli na naše ruke i onda je jako bitno da ruke ponovno operemo kako ne bismo zarazili ostale oko nas. Pokazat ću vam kasnije i zašto, ali uvijek je jako bitno da ne zarazimo druge oko nas tako što peremo ruke nakon što smo kihnuli ili kašljali u njih i jako je bitno da kišemo i kašljemo u ruku, a ne okolo u prostor. Ako recimo imate prijatelja koji vam da pet ili se rukujete kad se pozdravite i slično, jel morate onda prati ruke? Pa vi zapravo ne znate koliko su njegove ili njene ruke čiste. Možda su njegove ili njene ruke prljave. Tako da nakon što ste se rukovali s nekime ili nakon što vam je neko dao pet, obavezno morate prati naše ručice. I moja želja je sada vama pokazati da vas želim svašta novo naučiti i da kao budući farmaceut mene zapravo možete gledati kao vašu prijateljicu, tako i sve druge farmaceute. Kod doktora kad idete, obično se morate naručiti, čekati u redu, onda kad uđete unutra on vas brzo pregleda i to je to. A ljekarne imate po cijelome gradu i u svaku možete ući i pitati što god vas zanima. Ako imate neko pitanje ili možda o pranju ruku ili o virusu, o bolestima, o lijekovima, laboratorijima, što god vam padne na pamet, uvijek možete pitati nas farmaceute i u ljekarnama ili evo recimo na radionicama. Svakako ćete mi se moći javiti, to ću vam na kraju objasniti i kako ako imate neko pitanje za mene ili za ostatak sapunčića koji danas ne snima s nama. Farmaceuti su vam dakle najbliže osobe iz zdravstva. Njih se ne morate uopće bojati. Ne mora vas biti sram ući u ljekarnu i samo nešto pitati. Ili možda vam se sviđa nešto iz ljekarne pa pitati šta je to, zašto se to koristi. Naravno ako nije gužva. Ako je gužva onda vam neće moći farmaceut u ljekarni odgovoriti jer postoje ljudi koji su bolesni, koji su došli po svoje lijekove. Ali ako nije gužva i imate pitanja za farmaceuta o vašem zdravlju ili o bolestima, uvijek ih možete pitati i također možete pitati i mene. Kad smo bolesni, za svaki slučaj ćemo još jednom ponoviti, kad smo bolesni i pijemo sirup, lijekove ne smijemo sami dirati. To nam daju odrasle osobe koje znaju kako se lijekovima služi. I dok ne odrastamo, mi lijekove ne smijemo dirati. U redu? Jesmo zapamtili? Dobro. I sada, kada smo sve ovo naučili, sada ću vam pokazati kako se ruke pravilno peru. A vi ćete sve pokrete ponoviti za mnom. Može, ja vam pokažem i vi svi skupa onda ponavljajte za mnom. I teta vas gleda i prati jel svi skupa radite. U redu? Ajmo započeti. Prvi pokret koji radimo je kao kad vam se kuha ručak. I onda kažete, nešto se fino kuha za ručak. U redu? Ovo je prvi pokret. Da vidim. Svi napravite. I ajmo još jednom. Nešto se fino kuha za ručak. Nakon toga slijedi nam šator. Šator radimo tako da isprepletemo prstiće. Idemo gore dolje. Šator. Svi radite za mnom. I sada još jednom ćemo ponoviti. Znači nakon nešto se fino kuha za ručak ide šator. Nakon šatora moramo oprati i vanjsku stranu naše ruke, pa radimo paukovu mrežu. Također isprepletete prstiće. Jedna ruka, druga ruka i radimo paukovu mrežu.
Ajmo još jednom, znači nešto se fino kuha za ručak, zatim šator i nakon toga paukova mreža. Nakon paukove mreže ruke sklopite u ovako male patkice i onda čistimo sve što se nalazi ispod naših noktića, zato što se možda ispod naših noktića nalazi prljavština. Dobro očistite te patkice, jednu ruku i naravno drugu ruku. Ajmo sada svi ponoviti, znači nešto se fino kuha za ručak, zatim šator, nakon šatora je paukova mreža, jedna ruka, druga ruka, pa su patkice, a nakon patkica šarafamo palac, jer moramo i palac oprati. Šarafamo jedan palac, zatim drugi. I ajmo sada sve još jednom ponoviti. Nešto se fino kuha za ručak, zatim šator, paukova mreža, patkice, šarafamo palac i na kraju zadnji korak je staviti narukvicu ili sat, šta više volite. Zato što moramo obavezno oprati i zapešće, a ne samo dlanove. Jedna ruka i druga ruka. I sada ćemo još jednom sve ponoviti. U redu? Jeste spremni? Prvo, nešto se fino kuha za ručak. Zatim šator. Pa paukova mreža. Pa patkice. Nakon toga šarafamo palac. I na posljedku stavljamo narukvicu ili sat na obje ruke. Sada ću vam pokazati nešto jako zanimljivo. Ajmo zamisliti da imam nekog prijatelja koji je recimo kihnuo svoju ruku ili moja ruka je jednostavno prljava. U redu? I ja njemu dam 5. Moja ruka je bila sasvim čista, a pogledajte sada ovo. Moje su obje ruke prljave. Ova ruka koja je bila prljava je prenijela svu tu prljavštinu na ruku koja je bila čista. Isto tako, samo jednim dodirom se prenose i bakterije i virusi. U redu? I zato je potrebno da tako često kao što smo sad kroz radionicu naučili peremo ruke. I ajmo sad još jednom ponoviti. Znači, kad peremo ruke, prvo pustimo vodu, malo pomočimo ruke, zatim obavezno moramo dodati sapun, jel tako? Bez sapuna ne možemo. I onda ponavljamo sve one pokrete koje smo naučili. U redu? Ja sada idem oprati ruke. Bili ste odlični u ovome i vidim da vi već jako puno toga znate. Bravo, bili ste stvarno super. Hvala vam svima što ste sudjelovali u ovoj radionici. Meni je ovo bilo jako zanimljivo snimiti, a nadam se da je vama bilo jako zanimljivo gledati ovaj video. Ako imate bilo kakvih pitanja, ako mi želite nešto reći, ili možete mene pitati ako imate i pitanja za ostale studente farmacije ili ostale CEP sapunčiće koji nisu sada s nama i snimaju ovaj video, slobodno recite tetama, možete ili ih napisati, vaša pitanja, naravno i komentare, ili možete reći tetama pa će one mene poslati pismo putem elektroničke pošte. Ja ću rado odgovoriti na sva vaša pitanja i sva vaše komentare. Mogu vam ili snimiti ponovno odgovore svoje ili vam također mogu tekstom napisati ili ako ste smislili neki treći način, dapače slobodno mi ga recite. Mi smo uvijek otvoreni za sve vaše prijedloge. Također, nama bi svi vaši komentari jako puno značili da nam kažete jel vam se ovo sviđa, treba li nešto promijeniti ili vam je bilo odlično. Molim vas da mi napišete koja ste vi grupa, kako se kao grupa zovete, a možete čak i napisati ime svake pojedine osobe, odnosno svakog pojedinog od vas koji će mi pitanje postaviti. Kad vam budem snimala odgovor ili kada vam budem pisala tekstualno odgovor, da znam kome se obraćam, da znam ko mi je to napisao. Poslala sam vašim tetama i diplomice na računala, pa si ih možete isprintati jer ste uspješno završili CEP Sapunčić radionicu i naučili ste sve pokrete koje ste trebali. Nadam se da vam je bilo korisno i da vam se svidjelo i da ste dobro zapamtili kako se ruke i zašto peru i da ćete to koristiti u svojim životima. Kao što sam već i rekla, ostavit ću vam video koji pokazuje izbliza sve pokrete kako se ruke peru i također koji traje točno onoliko koliko se i ruke trebaju prati. Pa onda uz njega možete prati ruke dok ste u vrtiću.
Hvala vam svima, ovo mi je bilo jako fora i jedva čekam čuti vaše mišljenje. Bok!